asecyeje. What have we just done, bro? What have we just done? Signed the ting, bro. What have we done, bro? What have we done? Signed the Ross Clark ting. The what? The Ross Clark ting. Bro, what did we do? We just signed the thing. You know. Wait. Papa, what did we do? Sign that thing. Yes, akaba PM Aubameyang rero yamaze gusinya amasezerano y'imyaka 3 mu ikipe ya Arsenal nkuko avuga ati nasinye ibintu, akaba rero yamaze gusinya imyaka 3 ye aho ngaho ari kumwe na Ian Wright na papa we ndetse na murumuna we, akaba rero amaze gusinya imyaka 3 mu ikipe ya Arsenal. Mu by'ukuri ni inkuru nziza cyane rero yageze ku baganazi bose. Miralem Pjanic nawe akaba yerukanwe uyu munsi mu ikipe ya FC Barcelona ndetse yamaze guhabwa na nimero 8 mu mugongo, akaba yazaba yambara. Thomas Tuchel umunsi akamaze gutangaza ko Marquinhos ari we kapiteni y'ikipe ya Paris Saint-Germain rero muri aya masezo agiye kuza asimbuye wawe kije mu kipe ya Chelsea Thiago Silva. David Silva akaba yaratangiye imyitozo mu kipe ya Sociedad rero yakoze imyitozo yo ku munsi w'ejo kuwa mbere ndetse n'uyu munsi kuwa kabiri akakoze imyitozo rero ategura match afitanye n'ikipe ya Madrid rero ubwo azabatangira mu ikipe ya Sociedad. Fenerbahce ikaba iri kwifuza Divock Origi, ntago ari yonyine, akaba iri kumwe n'ikipe ya Aston Villa, Brighton ndetse n'ikipe ya Fulham na Newcastle zose zishaka umusore ikipe ya Liverpool. Al Shabab muri United Arab Emirates yamaze gusinyisha Eba Banega igihe cy'imyaka 3 akamaze gutandukanya ikipe ya Sevilla asigiye Europa League. Aston Villa yo ikaba yamaze kongera amasezerano Jaguish kugeza 2025. Uyu musore yatsinze ibitego byinshi ndetse anatanga na assist nyinshi, niwe yabaye abandi rero mu ikipe ya Aston Villa. Season ishize yatanze assist 6 atsinda n'ibitego 8, yarayoboye abandi bose mu ikipe ya Aston Villa. Niwe ndetse wanatsinze ikipe ya Watford igitego cyatumye baguma mu cyiciro cya mbere. Ni intwari cyane y'ikipe ndetse ko uyu musore akaba bivuga ko ashobora no kuzaba ariyo club yonyine akinira ubuzima bwe bwose. Lucas Biglia akaba ari mu ikipe ya Mirase rero, uyu musore w'umunya-Argentine akaba yamaze kujya mu ikipe ya Karagumuruku mu gihugu cya Turiki, yamaze kwerekanwa urabibona. Gary Lineker akaba yamaze gusinya amasezerano na BBC kugeza 2025 rero ubwo match of the day kuri BBC aracyayirimo cyane ndetse yemerewe kugabanya umushahara kugeza kuri kigero cya 23% by'umushahara yamaze kubikuraho, byiza cyane kubera ikibazo cya COVID-19. Hassan Odoi umusore ikipe ya Chelsea mashakishwa cyane ikipe ya Bayern Munich ndetse Bayern Munich iramushaka kumutira, ari nako ikipe ya Juve ndetse na Leipzig nazo zikaba ziri interesse cyane uyu musore. Lucas Torreira akaba ikipe ya Torino yamaze gutanga ubusabe mu ikipe ya Arsenal bwo kumutira ndetse ikazaba imugura muri samitaha 12 z'amayero, afere gukurikirana cyane. Talksport ikaba yatangaje ko Liverpool kiri kuri Thiago Alcantara ariko ikaba imtegereje ko Bayern Munich yakisubira ikagabanyira igiciro. Liverpool yavuze ati tuzihangana twe mpaka kugera ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 tuzatugitegereje turebe ibye. Yitwa Gareth Bale, uyu nguyu yamaze gutandukana n'ikipe ya Madrid ngo nimero yamaze kwikura muri shop, yamaze kumusiba ku mbuga nkoranyambaga zayo zose, yamaze kumusiba ahantu hose kabisa. Akaba rero ari umusore yifuza gutandukana nawe muri iyi sama, akaba ikipe ya Man United imiramutira muri Madrid umwaka umwe mu gihe ikipe ya Tottenham Hotspur zishaka kuba yamugura ariko akemera kugabanyura imishahara. Ibyo rero no gutegeza tukareba byose uko biri bugende. Uyu musore yitwa Urosi Lasici akaba ari umusore y'ikipe ya Valence akina nk'umumilier defensif, akaba rero ari gushakishwa cyane ikipe ya Manchester United nk'uko umunyamakuru Hector Gomez yabitangaje. Lucas Vazquez yadesize kuguma mu ikipe ya Madrid nubwo yashakaga n'amakipe yo mu gihugu cya Qatar. Bayern Munich uyu munsi ikaba yamaze kugira ambasaderi Claudio Pizarro nyuma y'uko rero uyu mugabo wagiye yinyuramo mu 2001 kujya mu 2007 akayigorokamo 2012 akagira 2015. Uyu munyaperu rero akaba yamaze kugirwa ambassador w'ikipe ya Bayern Munich rero asanze abagabo bandi banyuzemo nka Lothar Matthäus, Vicente Lizarazu ndetse na Giovanni Elibert, akaba ngaba bose ari abambasaderi y'ikipe ya Bayern Munich. Jean-Michel Aulas akamaze gutangaza ko Barcelona nta liquide ifite zo kugura Memphis Depay, rwose nta offer liquide iri gutanga, ari kuvuga ati nta faranga bafite sinzi ibyo barimo ahubwo abangaba. Basir Ivanovic rero muri jande y'ikipe ya Chelsea akaba yaratandukanye ikipe ya Zenit St Petersburg mu gihugu cy'Uburusiya, akamaze kwiyangasha umwaka umwe n'ikipe ya West Bromwich Albion mu gihugu cy'Ubwongereza. Edouard Mendy umuzamu w'ikipe ya Rennes rero agomba kwerekeza ikipe ya Chelsea bamaze kumvikana, ahubwo igisigaye ni Chelsea iri kumvikana n'ikipe ya Rennes, n'impamvu ibintu bitari kurangira vuba. Les amis, nkomeze kwifuza kugira ibihe byiza cyane rero, Imana ibarinde.